Ki doktor ka Apollo Hospital Guwahati kinsa sumar ginongpang ha Apollo Trinity Medical Center kebadan hajan Goralin Lower Nongrim Hills Shillong. U Doktor Kripesh Ranjan Sarma na Apollo Hospital Guwahati unsawan karpu ate unai wing arajar arpusan nadu kapor karui bejem minstem hadu kapor arbeje noksngi ban sumari kibad jenjar bendring minsim na asthma kebadan jingpang bad ke jingmong ha utor kebadan TB bad ke besiam jenjar bendring minsim ha kapor bathia. Ke Doktor Pubali Deka, Pediatric Neurodevelopment, bat ke Ms. Manisha Nayak, Pediatric Occupational Therapist, kisadana kat puajuk unai wing arajar arpusan nadu kapor kat ui bejemin step hadu kapor arbeje no asngi. Terapi kuat ban book appointment pila ban phone ni WhatsApp how nu number kendai sau prasan lai kendai nyau lai bat pila ruban book online appointment hak website www.apollotrinityshlong.com. Nagabenta ko home collection ru pila ban phone how nu number kendai sau prasan lai kendai nyau lai.